yabo ari kumira ategereje umugeni. Nyaboneka Mana we tabara itorero, ubu abantu benshi barasinziriye, amagare yabo ari ku miryango ategereje umugeni. Nyaboneka Mana we tabara itorero, abantu benshi barasinziriye, amagare yabo ari ku miryango ategereje umugeni. Nyaboneka we, nyaboneka Mana tabari. Abantu benshi barasinziriye, amagare yabo bategereje umugeni. Nyaboneka we, nyaboneka Mana tabari. Abantu benshi we barasinziriye, amagare yabo ari ku miryango ategereje umugeni. Komera, komera ushikame, urugendo rwawe Imana iraruzi. Dore marayika we azanye imbaraga, dukomere mu rugendo we. Komera we, komera ushikame. Haleluya. Urugendo rwawe Imana iraruzi we. Dore marayika azanye imbaraga, dukomere mu rugendo we. Komera we, komera ushikame kandi wiya. Urugendo rwawe Imana iraruzi. Dore marayika azanye imbaraga, komere mu rugendo. Reka tugire amashi menshi cyane, tuongeze kwa makofi sana mengi. Twakiriye ba cameraman, Tunawakaribisha pia wapiga picha. Mwese uko mungana murakaze, Nyote vile mulivyo mkaribie, kandi mufate ibintu neza, na muweze kufanya kazi kwa uzuri, kandi mufate ibintu byose, na mchukue kila kitu, ndetse na bya bindi abantu baza bavumbura hano mu ijambo ry'Imana. na hata vile watu uvumbua kwa neno la Mungu. Hari igihe umwigisha azahaguruka, Kuna vile mhubiri akisimama akavuga ibintu byose yasomye, anasema kila kitu alichokisoma, yagera ahangaha akongera akavumbura n'andi magambo meza, akifika hapa anaweza kuvumbua hata vitu nayo nzuri, muzamuyafata, na hayo pia muweze kuyashika, kandi muyageze mu bakristo bose, na muweze kuwafikishia Wakristo wote kwa ujumla. murakaze n'Imana ibahumugisha. Mkaribie na Mungu awabariki. Bwana asifiwe sana. Amen. Nanone twari tugitegereje abashitsi